Kursinaksenan gumeter kadia papater kanca-kanca bentang-bentang saja manjat kapakalang gending ngangkir gerak pirik kendang ngemprang gerak tepak kepapak kadia waladan kang tumiba. Ngajak tanding langeun kepatenangan raksukan burung harerang unggah manjat kapakalang sejak andang makalangan rongkit bintang pakalang mencrang lalenjang rongkit bintang pakalang sorotna mata kakembang kawih ngangkit tanding iping bajidoran bentang kang nu maramai lugay tina pangsalikan iping ronggeng hewas rikikna iping ronggeng gedetna ngajak tatandang iping ronggeng hewas rikikna iping ronggeng imutna mata kahembang. Atur nuhun kamis nantinya. Yo ahli warisnya buat Bos Wahyu yang punya broiler tentunya dengan partisipasi dukungannya, terima kasih. Bentang
Oke, kasih tepuk tangan yang meriah.